Abusian for the young one Casamodishia or Boy Rich, Adodo na so enim semdi ede Richard Insia. Ene ohweme e wo Hot Case TV and our Rich Films TV. Ene ede mpanimfo sise woda na ade echi na wante asem fofora na sise ewiase maye no aba awiye na ede na Boy Rich ene makwakwo hu meninam tintan fidie ni so a na de medi mani akwakwo boso ne no ene de mahu ne no ese wani ensese meka kire ne nyina ne tintini tete nyina ne se eyi wodifu bi a wagye din wo Ghana ha pa wodifu yi se ni body din a wankasa wo hwem hunim no se wunim ni mpa watire din ono ena movie stars bebre enam ono ne nsaso epia bonten enam todi ampo nyankopon ada roma adomode adom ne ntino anye bia no se me body we ya obi ani mo sofo kro munim eye chichiku sofo a o hye chichiku nkom de ne nsa gu ni so se afenson the year 2020 nkwa wiye na wonye star or the Bible gweto eye Prophet Stephen Asante ho asem na meken eye den na waye onadofo nan ka menim se enka yebo Amakye Dede that lumba munyum ni ade dia enke nan club anase party bi anase ewie bi ase ene yebo sa anyo na so enede wodifuo we die menim se wedi nyankopon aka kire ni se nyame som ni yes sane dia me di menim papa yi e de nwum we e di asa wona sole dem a en sole manyire e di asa na wade e wom krampo ni se mesa me hwe de ekoso a en sole mani bebre ahye red and white enti e program ben na wodinfo we ya odinfo intimi man sole mani na ahye kokoko na wo mu wie ye no so afei wo mo sa de da lumba nwom obode kwadwantwi nwom obode kwabra nwom Amakye Dede ne kem palota enwom na edi asawa sole dem Send your mom for see boo mudi asa e wa sole dem ho me patcho fa comment bla kire wa dwen pa me srew we e meye katasumu mo so emfele yensan ko he video we me bia me ka se bia kire wo hwe wodi fo na kasa wona esa
for minimum had your one same breaker, eti trouble. Me making kayamo. Me next video making kayamo. O deep for nankasa na yere, eye osofo maame, ene osofo nankasa. Ene na edi asano. Wuti say papa mpanimfo nso edi asane bi. Achiso say asole dem ho de. Say aye butu. Aye kra. Aye manya. Awo bie ni agia. Say nyum na etwa godo wuti say we plus 2 ne other clubs no. How company just say anyhow. Odifo na edi asano. Na odifo ni wie ye no. Baabi a medwena ho a mente ase de say Abro bo sanum ni wie na hwe video we wie me san kase mi akire wo me kameche we say odifo ni odifo an wosra bi won so ntino enye odifo ketobe na me ka ne ho asem enti se wo video we a odifo na wodi asa na wodi ya fani say Amakye Dede ene ya fani say enyum na odifo ne de sa no kimpalota mu ne no de sa no ori na wie ya wo say bom pa ya amamfo ma atigu no sa video we ya ntenna beebi a odifo ne wo biara Baby na asole wo biala me maye kotokumpria me daya awamu die baby odifo wo biala me kwakwhwehwe no na ene di nkomani abusa ne se nyamesom no esesa da bayi abai ekoso da bayi program we ehyaase sai botaye benti ode esa dwumadi wi enti a wono die saa nyum bi sei en wodi di asawa asole dem no odedafo gaide ye ne se we ye papa e beka we ye boni e beka efise ye pese ye hu enne ebinum se bi wo bi na dada nyankopɔ ana nyankopɔ na di adum bi mu ne yedi yenim ana adum bi ya adum bi na bibi ye bibi na koka duma bibi ye bibi ana yedi yenim ana abadi shira bidin still remain Oboy Rich enye interviews ne trending videos se nko a ye movies ankasa ye series ankasa Ebinsa person join movie production. My number is on the comment section. My number is at the down there. You can call me and I'll pick and I will tell you the day you come and join the production. God bless you and God bless you and God bless you. Rich Films TV, always the best. Every day I go push it up. I better say.